Ukuphakama kwami akube kuhle kwabantu wethu. Lehle kodwa ke bekufanele ukuthi sehle. Okokuqala uMelusi umholi waleli bandla angizubala ukuthi waqala phazocela kodwa la ngenzansi sisasonda la kuValley View kwakuyisabatha ngithi kwase kuphela inkonzo angaze ngizwe busisa umuntu njengoba wengusisa angikhumbuli mai yenkonzo ila eNatal nje ila bantu basilapha ngengabibikho angaze ngizwe ebusisa umuntu ngendlela angibusisa ngayo. Amen. Ababekhona ngesikhathi mhlambe bayokhumbula kancane mhlambe ngeke bakhumbule kodwa kuze namhlanje ayi angaze ngizwe umuntu ebusiswa ngale ndlela abusiswa ngayo. Kuba ngingaka nje emehlweni sekuwake nenkungu ibakhona ngingaboni manje yaphambili kodwa ngibone ayi angazi selongaqala ukusonta ngithi bemdala kangaka mina ke ngimdala ngempela njengoba kuthiwa ngimdala njengoba umuntu wasezulwini ethi ngimdala nje uqinisile ngimdala impela ngoba ngisho uZuma lokade umongameli uzale phambi kwami mhlawumbe ngibhekile ngangilusa khona ngesikhathi ubaba kaZuma eyiphoyisa nomkhwakho uZuma nobaba kaMaphumulo elobola uZuma elobola uma kaZuma kwaqali isibaya kaMzoba ubaba wathatha mina ngoba sasibaningi kakhulu kithi wathi ngolusa la wazayela emehlweni nami ugogo wakho embiza ngokuthi ugehlekisa ngiyahlula ke lapho ngikhombisa ukuthi ongazi ukuthi ngazi la ngumphumyaka kumphunyaka abona ukuthi cha makuthiwa ngimdala lo muntu kuba noZuma mdala phela manje uZuma usekhalela na ibandla lakho ukuthi hayibo nithi lo mdala oba ushiya mina ukwenza ngobese khulile umuntu akaphumule mdala mina ke ozalwe ngeno 19 years kuya ko 20 mhlambe 22 kuzothiwa ngingane ayisibe khona ingane engaka ngoba ngimhlophe nje qwa njengempuphu ngingane ngikhona emhlabeni ngoba uMelusi wathi angihlale Melusi wathi hlala amen uzodonsa ngesikhumba amen ushithi igcawu amen kunjalo ngoba umuntu onomoya sezulwini ekhuluma abantu abaningi bayibathi uyakhuluma nje kanti ukhuluma into okuyona ngempela njengoba ngibona nje namhlanje nakho ngiyakhuluma kukhuluma umuntu omdala kuleli bandla umdala ibandla ngisuke nale Phayintani ngesikhathi sisuka phansi isandla sami yaphezulu cishe nenyanga yodwa ngafika umshumeni malini lathi ibandla likhona ngihamba ngidambululo kuze kube namhlanje futhi angisoze ke ngophuma ngoba sengobekwa endaweni yokugcina amen alikho futhi elinye ibandla engaya kulona amakholwa kaNkulunkulu ngicela ngithandazise kakhulu ukuthi umndeni wami ubuye sizo sonda la ekhaya amen ngoba alikho ibandla elinjengaleli
emabandleni onke amabandla akhona ngeke ngiwaqede kwabantu nobani mangathi la ngibalelwe ngeke aqede kodwa alikho ibandla ilofana naleli bandla waleli bandla yibandla ungelona semhlabeni lasezulwini amen thina esikhonza la isonto la noma seliphumile isonto umoya osuke usembathile phakathi kwalendlu la sikhonza khona uNkulunkulu singavumi usuke ekuthini usembathe size siyolala size sivuke futhi uyosembethe njalo ukuze amachaphazelo izono zingasondeli kithina ngoba thina sibona abantu bala emhlabeni uvanzi into nje echithekile ukuthi makuthi umuntu akayi lapha siqoqekile sakhelwe inkamba ukuthi thina singabantwana basezulwini amen ngichaza ke ukuthi ke ngalokho lapha endlini singaphinde sihlukane uma sihlukane asibiza abanye abanenhlanhla bazokuzwa basondele kuthina amen bangene la njalo singabi nomoya omubi singavumi omubi angene kithina asiqinise kakhulu ngokuthandaza ukuthi uNkulunkulu emkhulu ezulwini awehlisa umoya wakho wehlisile kuthina ukuthi siqine ukuthi makuqhamuka into embi singafuni ingene kuthina kube ithina sethinto embi ayisuke kulo muntu ahlandulule angene ngalo amen sikhule kanjalo namhlanje sigcolele litende elikhulu kangaka njalo mangifike ekseni ngenze inkonzweni ngibone ku siwafu namhlanje sigcwele liphumele emuva amen iyathi ayikho indawo yemoto yonke into iqonde ngqo amen iqonde ngqo lokho esikutshelwayo akukho okunye sokuthola ngaphandle ilokho nje amen futhi uma ubhekisisa kahle uNkulunkulu usikhethele umuntu owazi ukuthi uhlaniphile futhi akanqeni ukufunda futhi akanqeni ukutshela abantu izinto zeqiniso ziwale njalo amen yonke into esitshelwa ekhaya uma singayithathi sifake emqondweni wethu nasenhlizweni zethu siyobeke ithina esesilahlekisele njengoba ichaza nje umholi wethu uMelusi asenza njengoba kwechaza ngithathe ichaza nje manje asenze ke lento ayiyona nathi sinamathele kulento ayichazayo nathi singafuni isono ukuthi sinamathele kuthini amen nathi sazi ukuthi lengilosi ayizile kuyena kuphela ize kuleli bali amen abantu beza nje laba lo beza nje nayi ingilosi yabaqoqa igabese ngoba alikho elinye ibandla eloba njengaleli bandla amen lokho angikhulumi ngoba ngithi uMelusi wangibusisa angaze ngizwe ebusisa umuntu ngendlela angibusisa ngayo waqeda yonke into finish inya okusho ukuthi ubaba ngizothi nyamakama amabili ubaba ngesikhathi elanda umprofeti lapha ngakubuka umfundisi umdlolo nangikhohlwe igama kuphi ngakini umfundisi yebo khona igama ethecaleni emthandeni namuntu ekhohlwe igama lo emthandeni ngijabulile ngabona bekhomba bethi umprofeti Shembe nakho ngaphesha komfule la wefike lakho kanti awungaze ngayibona le ndawo kathi ngiyifisa ukuyibona engisho ukuthi ke ngeshwa ingilosi angazi ukuthi iziyangikhetha ngoba iyazi ukuthi angikwazi ukukhuluma angizona isikhulumi bekwenze njani kodwa kubenza umsebenzi wayo ibone kufanele nje umuntu omdala aka naye aphawule ifikela ekhaya ngaba umhlambululi ngaba umshumayeli ngaba umbhakeli
namhlanje ngumfundisi. Amen. Ngicela ukuthi ke ubaba waye kuthiwa kalande umprofeti ama-missions lapho kamaphumulo kusho ukuthi ayimangalela athi lenkolo ayilethayo ayifanele ngazi kuba ngangekho nami into engizwayo. Ngisho ukuthi ke ngalokho ke abesethi umprofeti ubaba mfasa ngensi athi ngengufasa sasambe kusho ukuthi ubaba ke endleleni ukuthi awenze ndoda wenza ngani awenze incane emakhanjini wathi umprofeti hayi akukho lutho ngubani engizokunika lona wena ingane zakho zonke zoba prophet kwathi isikhathi sathi bukhulu kakhulu kithi ngoba ubaba bevele kwakumuntu webhincela kanjalo engasilutho ngendaba yokhona kanti umqali wendlela uyazi ukuthi mase sizaliwe sofunda ngalondle sofunda ngayo nathi soyithola le ndawo yakhe. Amen. Soyithola le ndawo yakhe okuyona yangempela. Namhlanje kithi abasekho bonke abantu babegana amakhosikazi awu5 ukugcina kudade wabo kaMakaZulu wemganile noma engaphilelanga ke ekhaya waphile wahamba kuleyo ekhaya amakhosi kwakungemuntu wawenkungu la abantu babo abasesikoleni babili kuphela wakwethu nendlu elama unkosikazi omdala 2 inqobo wangamabhinqa ayike kwasho ukuthi ke bayiqhokela ke ngendlela bayiqhokela ngayo abantu. Ngakho ke leli thuba ke engilithole namhlanje bengazi nami ukuthi ngase kuthiwe namhlanje akube khona amazwi athile njengomfundisi walapha ekhaya ngiwabeke kodwa nje noma ngihamba noma yinini angikhohlwa yibusiso umelusi ayikhipha lapha kubaliwe hayi kuze namhlanje akekho umuntu wakwambusisa khoma ngicabanga ukuthi lokho mhlambe kwenziwa ukuthi ushembele wathi ubaba abantwana bakho boba amaNazaretha ilesa sesangazi ngiyakhuluma ngoba phela ngiyaqaphela futhi angiyena umuntu ojwayele ukukhuluma kakhulu khona nje izinto ngemsebenzi isikhathi esiningi ngithi ke njengoba sila endlini singamakholwa sesikubonile lokukholwa ukuthi akhona lokho kufanele mabandla akhona la emhlabeni kuhlukile kakhulu futhi angazi ukuthi umuntu odidwa ilento uyobuna inhloboni yebhadi ngoba mawudidwe lokukholwa lokhu umalusi ashumayeza ngakho nabanye esebeqala ukuthi bashumayeze ngakho akukho kunye ukukholo obukuthola uma uthuthe udidwe lamazwi umkhokhela asuke wabeka angazi ukuthi ufuna kuzalwe bani ubone uzoqala elinye bani ezocisha leli ngwaleli ngecisho lesizulu. Amen. Sihle lapha nje ezulwini siyabukwa. Amen. Siyabukwa. Ngiyacela ukuthi nami makholwa ningicelise ukuthi ngiphile isikhathi sokuphila siphelile kodwa ayikiki uma isikhathi sami siphelele emhlabeni ngalokubanjwa kuyeba kutatanyiswa kodwa engikucela kakhulukazi ukuthi umndeni wami ningithandazise makholwa ngifisa sengathi mase sengigoduka sengihamba emhlabeni ngoba sengiyagoduka angiseni umuntu okuthiwa ufile ngubani sengiyagoduka wantshela mina singelanga wathi ayikho into engakusenziwa ngubani usehleli nje
uthanga khuduma abantu bezokhala kwakule endlini akudala kakhulu engisho ukuthi ke ngiyothokoza kakhulu noma udidekile engqondweni ngicela ushembe afaka umoya wakho engcwele suke yonke lenkungu ekhona kuvuleka amehlo ubuye uze la futhi wonke wonke sibuye sonke sizokhonza la uJehova konke kwakwenzakalile ngendlela kwenzakala ngayo kudlule ngoba ayikho into engedluli ngisho ukuthi ke makholwa leli thuba engiliphiwe lincane kinina ngoba phela iqondene nani kodwa kimina likhulu ngendlela esimangaliso ngoba kukhuluma umuntu wasezulwini ukhuluma futhi kumuntu oyothi medlula aqonde ezulwini ongenacala namuntu hey makholwa nama ngilutho angilutho ngempela ngangutho kuqala sisagijima emathekisini nebhamu ujahwa abantu kunje wangidonsa ushemba wozangala wena ufanele kwalapha baphe namanje kusathwelwe ibhamu yamadila ngazi ukuthi ibhamu labantu ziyobakhathaza nini bagcina bengasenashiya mina sebeyiphethe hayi kulungile mhlawumbe inkosi yokubakhumbula ngisho ukuthi ke ngibonga kakhulu Melosi mangabe umuntu osezulwini ebekela amazwi osuwabekile phakathi kwalendlu yasezulwini ngicela ukuthi nami inkosi ngipha amandla la ngibambe khona ngibambisise la ngibambisise kakhulu ngeke uxoxe okunye okavele kuyisivunguvungu zasemhlabeni akunasidingo lokho kodwa khona insizwa zakhe sabanazo la zathi siyajesa hamba ngone khona nekubona kukuthi hamba ezazi namandla impela ingqonyeza tambani ngiyema ke lapho ngizoqhubeka ngisho ukuthi sengathi ngiphinde kwenzeke lento eyenzeka sivuke lo bantu inyanga yonke bengimhlanga ngibodwa ngisabathe abantu bafika ngesikhathi sabasithandayo kuyagidwa ngakusasa abaguli abanankinga emehlweni babona kahle abeze emgidweni awu abantu ebengake kusho ukuthi abantu bahlohla impi sizobhubha la kusho ukuthi bathenga ibhamu bahloma benzani kwasho ukuthi hayi babenza into esibumnyameni babethathwe wabo basala bangaphezulu naku namhlanje khona yonke inhlobo esinayo akekho umuntu ongekho igama sekhona udokotela khona yonke into khona staff nurse khona uthisha khona abanye sebethatha impesheni bengoma khona yonke into ayikho into ongathi uyayifuna kwendele kuphela inqondo eqhubeke phambili amen lokhu kumele usasifundisa khona ngeke ukuthola indawo kukhulu kakhulu uyasifundisa umelusi sicela lamandla nawo angapheli aze hamba emhlabeni asale komunye futhi oyozama kena ukusifundisa umfundi kuyafundwa lekha ngendaba yeBhayibheli angaze ngiyibone nje angaze ngiyibone ngiyayiqala nqa angaze ngubone lokho okwenza umkhokheli ngiyaqala nqa ngithi ke inkosi yangathi ngiyababamba njalo umoya wayo ingcwele baqhubeke njalo kuze kufike nengane zethu sifuna zibe la amen noma zingekho kwamanje zilapho zikho ekole sifuna wonke umuntu wakangubani ngoba
wathi umqalo wendlela kubaba ozala mina izingane zakhe zoMnazaretha akekho umuntu uzohamba kweyindawo ngaphandle kwale ngikuyona njengoba ngibeki wendlela ngibekela ukuthi izingane zami zizefike la ngaphambi ukuthi hambe ngicela ningithandazise makholwa amahle ukuthi umndeni wami noma ukuthi izibheke ngala noma ngala ayibheke inqobo ezitha indawo yawo isenqobo ezitha ngicabanga ukuthi lokho engubekile mhlambe makhona okusalile kuyophinde ifikise ukuthi hayi awuqhubeke ngicabanga ukuthi kwenele noma kungezwakali kahle emadlebeni abantu ukukhuluma sesibatela sakwasirali noxola abantu mhlambe hayi ngithi kwenele angazi-ke mhlambe khona la ngishiye khona angazi bengithi lokho esengikushilo mhlambe kwenele kwalesikhathi phela siyabhekwa la ekhaya siyasebenzisa inkosi usisinikele amen